Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yesoni, ongahlali enkundleni yabakolodayo, kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, odlinza ngomthetho kaJehova emini nobusuku, unjengomthi otshaliweyo ngasemfuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, noqabunga lawo lingabuni. Nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Masiqaleke inkonzo yethu ngokuba sithandaze. Egameni loyise, egameni lonyana, nasegameni likaMoya oyingcwele. Wena Thixo omilontathu, unguThixo omnye, siyasondela kuwe ngemini inkosi esasisixelele ngayo ukuba sizobe sikhonza kunye. Kodwa Nkosi sabona kufanelekile ngenxa yokugcina nokulondoloza impilo zabantwana bakho, sathi Nkosi asihlehlise imini yokuvula. uNkulunkulu wethu oyingcwele, sicela wena ke Nkosi kube nguwe sikhokhelayo ngale mini, sisalamelele umyalezo. Ufumane Nkosi indawo yokuhlala ezinhlizweni zethu. Nguwe Nkosi ithemba lethu, nguwe amandla ethu, nguwe isiphephelo sethu manje naphakade. Amen. Isifundo sethu ke sifumaneka kwincwadi yevangeli kaYohane kwisahluko esika-6. Siqale ke ukufunda from verse 51 to verse 58. Ncwadi enamhla sifumana incwadi yomvangeli Yohane isahluko esika-6. Siqale ukufunda from verse 51 to verse 58. Umyalezo ke wanamhla sothatha kule vesi esiqala ukufunda yona, la esithi khona uYesu ndimi sonke esiphilileyo esehlayo sivele ezulwini. Siqhubeka bazalwane bami nokubuka uYesu njengesonka sokuphila. Elesithathu leli viki sibheke sijonge uYesu njengesinkwa sokuphila, la ubomi bethu buvela khona, la amandla ethu evela khona. Nakuleli viki, nakule Sunday, siyambheka, siyamjonga uYesu njengesonka esiphilileyo. Kodwa namhla ngimbona uYesu ezothabathi indawo yesonka sadliwa ngabantwana bakaIsrayeli ehlane, behamba entlango for 40 years. Kwathi ngoba uThixo esimkhonzayo uyi-provider, akadingi ama-bakeries, akadingi ama-bakeries elilizwe, wabhaka isonke emazulwini, wasinisa kubantwana bakaIsrayeli for 40 years, behamba ehlane entlango khambe nengcwele. Wathi uThixo ngoba uyi-provider wasehlisa isonka, ngoba wethu uThixo wenze njalo in the midst of intact.
ebomini bethu owethu uThixo uyosenisa isonka aprovide owethu uThixo kodwa simfumana ngoku ethi ndimi isonka and I want you to change indlela elicinga ngayo nazokuba I am here to replace izinto ebenithembele kuzo benibambelele kuzo kuba owethu Yesu is here empilweni zethu to replace izinto susa izinto obukade uqhayisa ngazo ube kuYesu uqhayise ngayo uvuma umhlabele andinanto ndingenawe wena izinto zonke kum ureplace lezi zinto obukade uthembele kuzo khamende ngcwele ngoba bathi xa bechaza ivinetela yomnqophiso khamende ngcwele yayinenduku phakathi ka-Aroni nencwadi yemiyalelo yabantwana baka-Israyeli nemithetho namatshe uMoses anyuka nawo entabeni khamende ngcwele kodwa lastly kwitshe yomnqophiso kwakukhona nemana phakathi khamende ngcwele yingakho kubantwana baka-Israyeli namayuda khamende ngcwele isonka imana khamende ngcwele yayinendawo especial khamende kwi-history yabo kodwa uzoreplace i-history uzoreplace khamende ngcwele i-history ngoba babebambelele kwi-symbol ngoba i-Ark of the Covenant lezi zinto ezaziphakathi zazi-symbolic zazi-sign yezinto nobuqaqawuli bukaThixo kodwa abantu bakhetha ukubambelela kuma-symbols khamende ngcwele bakhetha ukubambelela kwizinto ze-history yabo ne-tradition yabo kodwa wathi uYesu replace i-tradition ngami kufike mna khamende ngcwele ndim isonka esiphilileyo khamende ngcwele uthi kubo susani lamana enikade niyiworshipa worship me njengesonka esiphilileyo khamende ngcwele wathi kakusho lokhu khamende ngcwele baqala bakoka ngaphakathi bathetha bodwa amayuda athi utheni lo muntu othi yena sidla inyama yakhe sisele negazi lakhe wathi uYesu kubo noma kunjalo uthi uYesu kubo uma ningayithi inyama yami isele igazi lami aniyukungena ebukumkanini khamende ngcwele ethandwa lisulu uthi uYesu aniyukungena ngoba uthi ndim isonka esiphilileyo khamende ethandwa lisulu uthi xa esho njalo ubeka isethembiso kubona ubeka isethembiso uthi abo basela igazi lami batye inyama yami basuthola ukumkani obungunaphakade khamende ngcwele unika isethembiso empilweni zabo emveni kokuba sebekhokhile ngaphakathi bathetha ngaphakathi eyami iBhayibheli ithi bakhuluma wathetha ngaphakathi khamende ngcwele ngoba xa wenza izinto uthetha izinto abantu abangaziqondi khamende ngcwele abantu they begin ngaphakathi babe nezinto abazithethayo washo ukuthi uThixo esimkhonzayo ubona emazantsi ezinhliziyo zabantu wabaphendula wathi uma ningathanga nadla inyama yami nasela igazi lami khamende ngcwele ethandwa lisulu ngoba ezama ukuresponda kwizinto abazicingayo khamende ngcwele ethandwa lisulu ubanike isethembiso uthi unless you eat my flesh and drink my blood you will not enter the ultimate promise ubukumkani bamazulu khamende ngcwele ngoba elilizwe izinto selilizwe siyaphelelwa kodwa ikhona indawo lathi uThixo aziphele zakhona izinto ngikangathetha ngebali khamende ngcwele
lo mfana omncinci uma ngizokwehla lo mfana omncinci owayethanda njalo ekuseni avuke ayokha amanzi ndimi isonka esiphilileyo ayokha amanzi akhela umndeni wakhe Amen engcwele kodwa ngexesha enza oku elinye lamabhakade ayiwaphatha laliqhekezekile engalibona amanzi emana njalo esipile endleleni echitheka endleleni athi xa efika endlini bamshayela izandla bajabulele amanzi agcwele bawayeke lawa awuhafu ngoba ayefike ngaphelele bavuyele amanzi agcwele Amen engcwele thando lezulu ndim isonka sokuphila ndim isonka esiphileyo esehlayo sivele ezulwini uma ningathanga nithi inyama yami isele igazi lami aniyakungena ebukumkanini babazulu Amen kanti ngaso sonke lesi sikhathi these two buckets are in conversation xa kufikwe endlini lithi leli eliqhekezekile eliphuma amanzi endleleni achitheke lithi wena ungcono xa ufika lithetha ngelinye ibhakede xa ufika pha ekhaya abantu bayakubulela ngoba amanzi ofika nawo agcwele kodwa mina kekho ondibulelayo ngoba wami amanzi aphelele endleleni Amen engcwele ethi noma ngenzani iphelele endleleni Amen engcwele aphume ngenye imini lithi lelinye ibhakede xa lithetha ngelinye lithi wena ngizokukhombisa enye into xa sihamba phe endleleni ngizokukhombisa enye into mina engingayenzi wena uyenzayo into wena oyenzayo ukuthi ngexesha awakho amanzi on the side of the left echitheka ephuma endleleni ama-flowers endlela ayajajampa ahlume abe mahle kufika babelungu bakhathe ezimbali basisemakhaya kube mnandi kube kuhle ezindlini zabo because of the beautiful flowers endleleni abawafumanayo ngenxa yokuchitheka the crack onayo I want to say whatever crack onayo ebomini bakho yenzelwe ukuthi abanye abantu baphile ngenxa yenhlungu yakho abanye abantu bayaphila Amen engcwele thando lezulu abanye abantu baphuliswa ile nhlungu yakho bathola itestimony bathi uma esaphila umama ubani utata ubani emveni kokudlula kwinhlungu nezintwalelo nezitutshiso zelizwe esabambelele kanti ngisawubambelela you become a point of reference Amen engcwele ethando lezulu ngenxa yama-cracks akho lezo zinto ezibuhlungu ebomini bakho abanye abantu siyabaphilisa bafumana amandla Amen engcwele athi uYesu ayethetha kubafundi ngenye imini akungishiyi notho xa ethetha nawo understand uYesu kubafundi bakho ukuthi akhona ama-moments ama-cracks because we are wounded healers Amen engcwele we are wounded healers sihamba namanxeba sihamba nama-cracks kodwa noma kunjalo Amen engcwele ethando lezulu uthi uYesu anginishiyi notho angishiya nomoya oyingcwele Amen engcwele ngoba our Jesus is the bread of life kwakuphuma igazi likaYesu sasela kulo kumahunzi kaYesu saphila ngezinhlungu zikaYesu saphiliswa nathi abanye abantu bazophila ngenxa yenhlungu esidlule kuzo bazofumana ufakazi lomqhele ngenxa yobomi bethu kwakuthixo-ke usemazulwini angawagcina la mazwi sazi ukuba uYesu uyisonka sokuphila Amen engcwele manje naphakade amen